Emmanuel Gasana wabaye umukuru w'igipolisi cy'u Rwanda ndetse na guverineri w'intara z'amajyepfo n'uburasirazuba arasaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge gusesa icyemezo kimufunga by'agateganyo mu rubanza rw'ubujurire rwatanzwe n'uregwa avuga ko atishimiye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze kimufunga by'agateganyo mu gihe hategereje ko urubanza rwe ruburanishwa mu mizi. Gasana aregwa gusaba indonke no gukoresha nabi ububasha yahabwaga n'inshingano ubwo yari guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Ubwo yari guverineri w'intara, Gasana ngo yasabye umunyemari Eric Karinganire kumuzamurira amazi mu isambu ye mbere y'uko amufasha kwagura ibikorwa bye muri iyo ntara yose. Gasana ahakana iki cyaha akavuga ko ibyo yakoze byose byari mu nshingano ze. Gasana uyu yagaragaye bwa mbere mu rukiko mu mwambaro w'iroza uranga imfungwa zo mu Rwanda. Inkuru ya BBC ikagaragaza ko uyu mugabo bigaragara ko ngo yananutse cyane ndetse avuga no mu ijwi ridasohoka neza. Yari mu rukiko rurinzwe cyane n'abitwaje intwaro. Ageze mu rukiko afite n'abanyamategeko batatu bamwunganira. Ngo byari bidashoboka kuba hagira umufotora haba imbere mu rukiko ndetse no hanze yarwo kuko abanyamakuru bari bategetswe gusiga hanze ibikoresho byabo byose. Bahawe ijambo abunganira Gasana bavuze ko banenga icyemezo cy'urukiko rubanza kuko rwemeje ifungwa rya Emmanuel Gasana rutagaragaje impamvu zikomeye zituma afungwa. Nk'uko byari byavuzwe n'umushinjacyaha, umucamanza ku rwego rw'ibanze yavuze ko afite impamvu zikomeye zituma akeka ko Gasana yaba yarakoze ibyaha akurikiranyweho. Izo ngo ni nk'inama yabaye hagati ya Gasana n'umushoramari Eric Karinganire muri hoteli imwe mu ziri mu mujyi wa Nyagatare. Iyi nama ngo ikaba ariyo urega yasabiyemo guhabwa indonke kugira ngo nawe yemere gukorera ubuvugizi umushinga w'umushoramari Karinganire. Nubwo Gasana n'abamwunganira badahakana ko aba bombi bahuriye kuri iyi hoteli, bavuga ko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza niba haravugiwemo ibirebana n'indonke urega Gasana. Gasana akavuga ko ubwo yahuraga n'uyu mushoramari yari kumwe n'undi muntu, ariko ubushinjacyaha bukaba butarashatse kumwumva. Ikindi abunganira uregwa banenze mu bujurire ni uko umucamanza yirengagije uburwayi bukomeye Gasana amaranye imyaka 7 kandi bikaba bitamworohera kubwivuza afunze. Gasana n'abamwunganira bavuze ko batanishimiye no kuba umucamanza atarahaye agaciro umwishingizi ndetse n'ingwate yari yatanze kugira ngo Gasana arekurwe. Abunganira uregwa basabye ko Gasana yarekurwa agakurikirana adafunze kuko ari ryo hame riteganywa n'amategeko. Gusa ubushinjacyaha bwo bukaba bukomeje kuvuga ko bwifuza ko uregwa aguma muri gereza by'agateganyo kuko yitwaje igitinyiro cye ashobora kubangamira iperereza ritararangira. Emmanuel Gasana wabaye umwe mu bayobozi bakomeye mu gipolisi ndetse no mu nzego za politike yatawe muri yombi mu kwezi gushize nyuma y'umunsi umwe ahagaritswe ku buyobozi bw'intara y'Iburasirazuba. Iyo ntiyari inshuro ya mbere yahagarikwa ku kazi kuko no mu mwaka w'2020 yari yahagaritswe ku buyobozi bw'intara y'Amajyepfo bivugwa ko akorwaho iperereza ku byaha yakoze. Gusa yaje gusubizwa mu mirimo ibyaha yarakurikiranyweho ndetse n'imyanzuro y'iperereza nta na kimwe kigiye ahagaragara. Icyemezo cy'urukiko ni kuwa mbere ku 27 izuku ukwezi kwa 11. Imidezo TV mukomeje gukurikira kandi ako kamenyetso kandi to subscribe kugira ngo uzajye uwa mbere mu kubona amakuru ashyushye utasanga ahandi. Turabakunda.